Panji ki kepin pen Serlong John Pathok Klawalong JCB pen Kipache Club. Chinthong MSC constituency ki Parwang Kangalong ta ki joy pen Sekilang iai card keron. Abhijit Nath la pen nilot bolta samen pen Durga Puja pendel Kasalam Ponjelong Chinon no thek thei pusi KSA tum pen pherang kya mailong pachini. Cardom News Time along Benili Velorant Cropi non biotang ton pen RJ tha Differong Sapia Dung Het Serlong John Arong Ninkan Crep Hososelo Rong ka chukem tang Bonda Sorkar pen kaching thoramo kipi ke pang khria jok non puan ta paphidun hoplang Lirmia kai hud rong rup ching thudun nang jipu matha pen Preni phai sir kep ani hemtun pi Karbi Resort rang pen patir pi ponsi JCB pen ke pathua klamalong ke pache klama sai ke deng Kilega prang vote kire hut kache chakte kang ke alam dok pik pik ni phan vote nang birarang pahai lote ni pocket pensita rong kaching thora phan tangka nang pijipu bonta kilik pahai da philote akeng pagata nang chibiai he pusi serong jona rar tumpen nang pachini dun election real ki klang lote nili ke hai lote nali tum phan nili pocket pensita mi nali phan lak isi nang ki konale tumla hilpini nela hai bor ikon ka pusi tum na ta tame kini ani ya ta thelong le alang ni je kang ge dimesen lo nili nikan pocket congress adin long do erlo kami non kenili ke hidup kela rada phan kela ngapor non ikan ko manginal tu nak dete vokal sondala konai tumrong rat hanta sima kenai ke lahai bani li denglo non ma ke ikan ko par elo nili ke choklo la sinon ke rat kela lo ka denglo besalang ni kan sitami haidet penalang li lalak isi alang li pocket pen sinapi ke chago sitami kini arni ta insam risido kumara em ne ke chak alang li la konsuri em kodip di pusat sa se chakang alang non lirmia kai hutke arong tin da kaching thurdun mate kachepaklar kya kinang son ningkan krep hososelo serlong chona rong arat sarkar phan tawar kachulang bota pini arnian da kemesen kaching thuramo nakipi theglong lelang non ke lirmia kai ason tin alok ta kachipatia kai lason si rong rup along ke pathu rong ro club kido akinang sotpu matha damsi sarkar phan chiki ke pin ben hemtun pi la pen Karbi Resort terang hayoi methang pen chipatir pi ponsi serlong chona rat phan panongsi pathua club JCB pen Kipache klamasai claim ponlo lapena jara sai sitami mithang jongjung mesi claim ponangji sarkar phan choton lokta chokchilo pusi resort rang atupen ningje ponthu insan krep ho to selo nonan ke niltum ladak rong ka chikim sitami niltum han ke pati pinene riso yang atum han thang awar sai ta ave government be thang ta ave joine niltum pini la so bang ka chi hunga logot kar idun a joine ako sona pini bati otor boto asung la son ka pave deti banona pini long chitur ke patu ani hang ke do a joine sinili tumla jungjung riso yang hin pen ei tum che body ponno tasi che body alogot ne tum un e ta do ko tame ke thegi ding tum ta nara bi thane tum hang dam tame nie aja da kam da nie pen teng nai kusini tum lahai ini ke hang party joni ne tum jungjung pen tame che body sini to claim ponno kini dam Dhansari constituency MSC phan puthot tuning ripontu vote kere huralam chak rong kaching thuramo comment tusi nang chipa pleng jima puta serong chona rong arat tupen towar chulang renti West Karbi Anglong Atowar Dolong Kimi Parlina Lampen West Karbi Anglong District Congress Committee atum kachesong padupusi nilituma pherangke biren inghi la penjasan inghi ladak card news along birta nang pali West Karbi Anglong Atowar Dolong tehno aputhak trainer cap arni Congress asongja atum kachesong asai padu Kaselam ke patang te telhor adolong along Congress West Karbi Anglong District Committee atum kachesong asa dengsi telhor adolong prabjin pen ke patang serak ji aphan PWD asai kam Chief Engineer aphan panong si epak pinpur alu pajil public strongly concerned that the telhor bridge which is falls under the incomplete construction work must be completed on or before the 31st of December 2018 due to long pendings of the said bridge constructions under the York division of Baithalangsu Road PWD department in West Karbi Anglong district, Assam. Matijong ceklu angbong telehor adolong kaselam patang te pulute kachesong akhir padoji puta Congress asongja tum ningje Karbi Anglong to actually কবলে গলে জীবন রেখার পথ এটু ঘাই পথ পশ্চিম কার দিফুটলৈ যোৱা গতিকে ইতিমধ্যে উইথিন যদি ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত যদি এই দলংটো নহয় তেনেহ'লে উইথিন আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব কাৰণ এই দলংটো আজিলৈকে 4 বছৰলৈ হৈ আছে বেয়া হোৱা গতিকে ইয়াৰ তেল পানী বাঢ়াৰ লগে লগে মানুহবোৰে যোৱাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট বহুত ৰিস্ক হৈ যায় গতিকে অতি পলমে কিন্তু এই বিজেপি অটোনমাস কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলে বনাই দিবলৈ নহ'লে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈ যাব গতিকে ইহঁতে সন্মুখী হৈ থাকক
Kasisong along Assam Pradesh Congress Committee Akonchin Bang Apurba Bhattacharya Konchin Bang Umesh Deka Penchenglok Penan Asongjatum Chitongdung প্ৰথম কথা হ'ল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ৰাজ্যখনৰ একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ পৰা জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা ঘাট আদি যোৱা দুটা বছৰে আমি নিৰ্মাণ কৰাটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে ৰাস্তা ঘাট আৰু যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে চিকিৎসালয়লৈ ৰোগীক নিবৰ কাৰণে ভয় লগা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰোপৰি আজি আমি এই ৰংখাং ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অন্তৰ্গত এই যিটো স্থানত আমি আজি ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হ'ল আজি দুটা বছৰ ধৰি এইটো পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জীৱন ৰেখা সদৃশ এই পথটো আৰু দলংখন আজিলৈকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা কাৰ্যত আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এই কাৰ্য অনতি পলমে সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ মোৰ কথা কংগ্ৰেছত থাকোঁতে তেওঁ দুৰ্নীতিৰ সম্ৰাট এতিয়া বিজেপিলৈ যোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে আনন্দ সৰ্বানন্দই তেওঁ গোটেই গা পা ধুৱাই ল'লে গতিকে তেওঁ এতিয়া সন্যাসী তুলিৰাম ৰঙা আৰু তেওঁৰ এটাই দায়িত্ব কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ ধনখিনি সুন্দৰকৈ ভগাই পিটাই দিয়াটো আপোনালোকে কি প্ৰত্যাহ্বান জনাব ৰাইজ লাহে লাহে জাগৃত হৈছে জনসাধাৰণে শক্তি জনসাধাৰণক মিথ্যাচাৰৰ জৰিয়তে তুলিৰাম ৰংহাং আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি দলে যি ধৰণে প্ৰতাৰণা কৰিলে অপেক্ষা কৰক 19ৰ নিৰ্বাচনতেই ইয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ চৰকাৰ হাই 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 মোদী চৰকাৰ হাই হাই Jinthong MSC constituency ke Parluang Gang long e luboya long preni phai sir kep ani ada por phai choksia porpen kiduk dat arada phan panong si ka chilang avar sai Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana pen ka chilang EI card Karbi Anglong Autonomous Council em Pradip Rong pi pen keron pona birta katni salong nangle Jinthong constituency VDC chairman Khorsing Senar pen kachip hempu pona mailong aluhisar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council em Pradip Rong pi chitong dun Lapen aluhi aman pen Jinthong Lems a chairman Long Singkro Mondal BJP amai Pubidarson Romphar abarim VDC chairman Joy Singh Bongrung asa klembang phi ruhila intipi pen chenglong pen an ke thige dinga tum chetong dun Tarikre po apilon te la sokar active Tarikre po apilon te la lino bok abedige lo konsetame rain tamone pusa tuga sudina Lapenan parta labang swak ki joy pen ka chilang EI card keron pona mailong ong dung rata tum ta chetong dun non malam sopor phan bir tamu in tamonik sina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family.
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dihanamo people tadbir talong wangthulo. Karbi Students Association Samson Atumpen Preni Partner Cap Ani Perangke Mai Kipadopon along Abhijit Nath Lapenilot Boldas Atumapan Durga Puja Pandil Kim Kirang along Chudano Tek Tepu Alam Thi Kipangda Kidam Tang Wusega Chikloni Pioneer Cap Ani Kangtilang So Panjuri Kosari Arong along Guwahati Pen Kangtilang Sunan Kijui Banghinia Bangpu Abhijit Nath Lapenilot Boldas Atumapan Pangkudong Kitin Penwaratum Areng Kipaswajo Kupai Kilang no Banghini Tapran Dam Juilo Laswa joy ni Assam angkang khurchudutlo Karbi Anglong along KSA pendang lok prekjap aham phang song tum sitami laso kothak pinrem lola pen adai ki do tumaphan arona tengpen ingsai nang jipota ke hang pasolo laso tengpen Assam police tum adai ki do bang phol tumaphan nep ingnang si judicial hin pen sitami ingsai pon pomlo stamina lasona porhut isi ke manghume me alama bang ke non hejong Birta lolong ke klang Durga Puja Lokhi Mandir Committee tumpen Panjuri Kosari arong along alam kiat TPN pen Puthot rata thengnu along Babjit Nat Lapenilot Poldas Apendel Kasalam Ponji Palau KSA hin pentidonu thekthei pusi pherangke amailong pachatak One person may commit a crime, but you cannot blame the whole community. That is what we want to say, the Karbi Students Association. And we didn't protect those people who have committed such crime. That's why this is what we want to say. No person is above the law. Let the law take justice. This is what we want to say from Karbi Students Association. আৰু হেতু আপুনি ক'লো যে জাতিৰ মাজত ইয়াত মানে কিবা ইয়াত বেয়া অনুভৱ কৰা হেতু নাভাবিব কোনো ভাবিব নালাগে কিন্তু আমাৰো কাৰ্বি আমিও তো জাতি আমাৰো তো কথা আছে নিয়ম জাতি গোটেইখিনি আমাৰ নিজৰ কিবা এটা আছে আইডেন্টিটি আছে আমাৰ নিজৰ হেতু কাৰণে আমি গোটেই ৰাজ্যত মানে অসমবাসীলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছো যাতে Lasiladak Madu Setamela So TPN Pen Suluk Sotakatamon Kiwan Videt Japanta KSA DDC Amai Pujana Singh Bay Sarkiri Rong Parliament Harlongbi Kram Satu Pen Perangke Amai Long Pachini
Non hejong Bokojan subdivision HDP Hawaralong Tomon ke theke wangajok school hema sarnung atin pen chenglo rehinga mea krabaphan thengpi arong ke baba jok katikuk dolo pusi kat news long birta nang pali Bokojan subdivision ke parlo HDP Hawar pre narkep arni Tomon ke theke wang ajok 0 point CCI Kwari Ramterang arong Dilajan LP school akhiadat nahok tanglo Dilajan LP school ahem asarnung ating Tomon ke oi plang ajok thanbang lapen usomar lukechar liji atum katikuk pen chitong nanglo Athai pen athai me rehing aphan thengpi arong ke bab ajok rehing ame ta aviderlo pusi rong ason ningri renti birta mangela pans kang ton poniglo domi thakmi kurbang thu